nyumba ya Uhuru Complex imeyumu chujigo Busongo iywirangene duka ya Safaricom. Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iywire angene bengi ya Credit Bank. Asamange bakere simgwetera asset number chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Najua mimi natagomana nyumbani. Sawa, subiri. Niache subiri tena. Wewe ndio unamsababisha yote haya. Hebu subiri. Unafanya ukimbilia kwa kitu gani? Wewe nao utaratibu wangu na wewe mbona unaita? Tulia basi mke wangu. Wewe umekimbia mpumbavu mkubwa. Wewe kama mwanamke unajiamini kwa nini umekimbia? Na wewe kunifanya hivyo mimi kabisa? Nisamee kwa hiyo. Subiri kwanza. Nikuelezee ukweli. Unieleza nini? Nakuuliza unieleza nini? Unieleza nini? Sijui mimi ninakoma. Life got better. Masoge maneno mwancho muligereria mogorobengi ya ndonsi asurigeretie getembe television kionga kia mwamuguzi egene kionga chinsainye mangana mayabura kugochira senchirere endonge kegima korokwa Dennis Uhuru gatiari ankwariganiretie ono ase kionga chinsainye ngamo na omo deputy president musike Kithure Kindiki ngati yabageni baikirana asomo chango obene asensemo ya marani imea kitutu cha Chenoti county ya Kisii. Serikali nigegendrete kuburia ukubwato kwa wechi certificate kurua ase chiskuru kolengana nogochika kwa ruetwe amo ne wizara yechi semi. Tegalingo kuinyori nga sensemeri ebimanyirerio nigo tule noyo minto Wilson Makori na boigo etulikere ujumbe asensemeria ya enamba ya 0726447367. Omo deputy president wense ya Kenya omosike Abraham Kithure Kindiki nigo atebire buna abagusi bagendere kubwatisia serikali na boigo bagendere konyora ebinoru. Omosike Kindiki ngati yabageni ao abubare ase serikali amona abajumbe abubaikirana asomoyega bumochango ase kanisa ye parish ya Marani ye dini ye Catholic abo ase barai ao gati abo muraibo barabange ase bunge omosike Kimani Ichungwa mujumbe bwensemo ya Kapsaret omosike Oscar Sudi mujumbe bworogongo Rojafet Nyakundi amona abanda bange amono muwaziri bw'ekisemi omosike Migos Ogamba baikirana eriokorwa ebisabu ebyo mulikyo ito akorwa ase ensemeyo omosike Daniel Ontiri na mange igoro yenganeyo Ugokwana somoyega bugosira magacho ye kanisa ya Marani Parish ye gotoka kitutu cha Chenothe County ya Kisii. Umukonyi w'umurai wense Professor Abraham Kithure Kindiki nigo hasingirira buna mbache koenekia bayikiraniriye chira ekyo balireta abakenya chinga kibalingi kuri y'uburayi insi y'uburayi bwabono wa Dr. William Samoei Ruto buno umurai wense. Mimi nataka niwahakikishie watu wa Kisii na watu wa Kenya ya kwamba sisi kama serikali tunatambua
majukumu yetu kama serikali ambao tumeahidi kuyafanya wakati tumechaguliwa kati ya mwaka wa 2022 na mwaka wa 2027. Asomoiga wegekerenwa na barai au igati abo mwaziri wechisemi Migoso Gamba Kimani Ichung'wah Oscar Sudi museneta we county ya Kisii Muske Richard Onyonka Muske Donya Doris Aburi Jerusha Momanyi mubunge wensemeyo Muske Japheth Mukaya Kundi Zairi Janda awa MC au kurwase county ya Kisii abegenwa bekerisia giga katoliki igati yabubatani banda bange Muske Kindiki nigononye nabo akwanire gati ya Montreal ayuba akorire inse y'uburayi bwabono igati yabo gokeya kweriguri rie magutane chindagira. You should not be worried. We are going to fulfill all the commitments we made to the people of Kenya because that is the right thing to do. Niseme ya kwamba wakati William Ruto amechaguliwa kuwa rais, uchumi ulikuwa na shida kidogo. Bei ya vyakula muhimu vilikuwa vimepanda kiasi. Unga ulikuwa unatoka shilingi 240, 230, 250. Enkwana igoro yogosira chikanisa negati yali boigo agwa libagali nene asomo yiga abara baiga bateba nero yoka emiremo barakorere chinsemo chigosa sima. Barabara nyingi ambazo zilikuwa hata hatamu ya serikali iliyokuwepo zote zitajengwa na zikamilishwe, na hiyo ni ahadi ambayo Mheshimiwa Rais na naibu wake wametuambia ni lazima ifanyike. Kwa hivyo mimi naamini tukisimamisha kanisa hapa leo ndani ya Kisii, kesho itakuja kuwa ni sanctuary kwa watu wote, humanity yote, ili tuweze kusimama pamoja. Na hii ndio itapatia watoto wetu fursa ya kujifundisha masala na maadili. Mnataka kazi ama siasa? Mfanyiwe kazi ama siasa? Mnasema President William Ruto afanye kazi ama alete siasa? Deputy President akahapa Professor Kithure Kindiki alete kazi ama siasa? Jafo umesema ni kazi ama ni siasa? Kama kuna mtu anapinga ile maneno tunafanya hapa, tafadhali panga mkutano wako, uuze sera zako huko. Hapa tumekuja mchango. Rafiki yangu Rais wa Jamhuri ya Kenya, yeye ndiye alikuwa mwanzilishi wa kanisa hili la Marani Parish. Yeye ndiye alijenga ile nyumba ya Father. Kwa hivyo as people of Kitutu Church North, tunamchukulia rais kwa roho zetu sana, kwa sababu Rais Ruto anatupenda. Mimi nataka kukuambia, tafadhali ukimwona rais mwambie mjumbe wa Nyaribari chache amesema asante sana, kwa sababu toka nichaguliwe safari hii serikali ya Rais William Ruto imeanza kujenga barabara ambayo imekuwa ikitusumbua Nyaribari chache, barabara ya lami. Watatangaza in the next 1 week. Asante sana Mheshimiwa Naibu Rais. Asensemo ya siasa abaraya baiga bate umurai wenso bono nigo abegetomokia boikirenu noiroberia bosio bobochori bogocha nonde wensi tayo urachi kumanyigeria na bamachichilia gisiasa mwaziri omukoro Fred Matiang'i kobatekana ni chinkuma chiegangaya iyo koligio burai wense. Yule zai mwenye anawaambia na alishindwa kazi ati leo atapanga watu kwa line waje washinde kura. Hii serikali ya UDA imejipanga kujipanga. Kama walijikusanya mpaka na rais mstaafu wakawa sijui na nani na wakashindwa, mtu akiwa kwa kiti kubwa, na leo anakuja kukwambia atanaweza tafuta rais, hata mimi nikisimama na yeye mimi nitamshinda. Muachaneni na ule jamaa hapa kwenu. Jamaa ametoka tu Amerika, hata hajaongea mnapigie kelele. Hapo na makosa gani jamii? Ule mtu anajua na wanajua ile vitu alifanyia nje wakiwa na Uhuru Kenyatta. So watu watulize bodi. Mwacha kupigia ule mtu kelele. Hajasema kitu, ameshuka tu. Uje usalamia nyanya yake, uje usalamia wazazi wake, na sisi nyinyi mnapiga kelele. Hata mpigie kelele mtu hajaongea. Hajafungua mdomo kwanza afike. Bosa ni rudi mukamu mura. Bosa ni rudi mukamu mura.
Mbona ali Nairobi tuko sisi chini sana. Mbona sisi sasa 21. Ese sinene ane yani kwa kikiri kibisa. Okuyiri kwa yowa. Ese sikete kom oje mwana iga. Karanse kona. Oyiri redinga. Yani ko yowa to utama. Ekiara o kaliyere ndem kabisa. Lakini kwa okaiga. Utama yebisa nyara my friend. Tendo to kaenwa. Chinga kechi choboyo ingana igoro ya magendera ogwesuguma kwa basae no borai wabangina niko haye gwali baga asomo yugoiga asokubaterana nababwatani au nenchiremo yugusikiense ya Kenya bosio Kurubatere getaseni kiagatembe kurega kitutu cha North Ase County ya Kisii Eritrene nguruko Daniel Ontiri Bia mono sana mulikio ito Daniel Ontiri kuruwa senseme iyo ya boge tutu asoroboti yoruo asenjira engi kerano. Toko tigana na iyo omu waziri wechisemi musike Julius Ogamba Migos niga singereire buna abalimu abanene bechi skuru. Babuga tukichi certificate korengana no guchika kwa ruetwe ne ministry. Nigo Migos yatebire buna bali batari guchikubwati guchikokwo nigo baguchia kuimukerirwa egetambukero nigaya kwa naya ime ya Marani asomo chango bwe kanisa ya Marani Parish. Haijawahi kufanywa from 1963. Thing that is being done here now. For a long time we were missing those things. Hii serikali imetuchunga na inaendelea kutupatia maendeleo. Ndio sababu tukafanya mkutano, tukasema sisi wote kutoka vyama wote hapa Kisii tufanye kazi tukiwa pamoja. That is why we are all here from all sides of the aisle. Watu wa ODM wako hapa, watu wa UPA wako hapa, watu wa Kenya Kwanza tuko hapa na tunaendelea kufanya kazi pamoja kwa sababu maendeleo ndio tunataka. La mwisho ndio niite Deputy President ili awasalamia na ndio niite Oscar Sudi ndio amwalike our chief guest. Ni kusema hivi, juzi nilitangaza kwamba certificates za wanafunzi zile ambao walimu wako nazo shule wana hold zikuwe released kwa wanafunzi wote. Tulisema certificates ile ambao walimu wanashika zikuwe released kwa wanafunzi, na ile siku nilipeana imeisha. Kutoka next week tukipata ule mwalimu ambao hajatoa ile certificates tutamchukulia hatua. La pili, certificates ya 2024 KCSE zinatolewa this coming week. Tafadhali walimu, ita wanafunzi wakuje wachukue hizo certificates ili waweze kupata kazi na kuendelea na maneno mengine. Ya mwisho tunaendelea kuenroll wanafunzi wale walipata C+ and above kwa university. Tuliweka mpaka tarehe 30 ya hii mwezi ndio itakuwa ya mwisho. Tafadhali ambia wale wanafunzi ambao wa-apply kwa universities, kwa sababu kwa saa hii tuko katika 72%. Tafadhali kama huja-apply mjaribu mfanye application ndio msifungiwe nje. Litukolia ankyo aborokigwa bonsi kwigora bari chisukuru ase tamu ya kabere. Nigo abaibuli babuli gukwaregania abana babo asenjira engikeranu nabo igo koba obosemia kobabuli gwetanga kurwa asamariogo yogotindia mulikyo ito Gabriela Nyakundi na mange igoro yoroboti urwo kiro abarokia bagenderete kweyarigania ase etamu ya kabere eyo egochigo cha karitukure mbia nigo abaiboli baganiwe kwanikia abana babongo enda bale ase chiskuru kaukona ase kanisa ya Lutheran Ngege omusike Justin Nyambega oyo bwate ekerenga kyokoligia kero kyo MC Croix senseme gaya bugusero nigo aganiria abaiboli kwanikia abana babongo enda bale chiskuru eryo kwanikia ngo nyara bale amagima ale amaya ase amatwago abana kibakubira school mambi wanda sababa ibori ba make sure abana ba school challenges inchiro school fees lakini ntomanye tena serikali ye bantu tumachi pesa na inde kipasa linchi yaro kuna musimi wa kubona musimi wa wiri musimi wa kibagendi na rwete kipasa linchi yaye school chetu
we are appealing to the principals in the various schools. Bakori kwirene batiga abana babere classini ainde none ekichinde chi county no tongo saba mugabana w'Kisii county musikisi Mbarati nerari lisie chicheki kwirene chipasa chiaye abana abanyare bakogende school batigunya gusenya igo tuwasabira abana magana maya nainde bantu bose bamenya no murembe ani asako n'abantu bose. Welcome them back to school. To our kids, we want to ask that you put commitment and hard work in your work, because it's the hard work that pays. We want to say thank you so much, the government you have supported. We want to request that you support our parents as they are coming, the national government through the CDF by provision of bursaries, the county governments by provision of bursaries, so that our kids can be able now to be in school. Otherwise, I want to wish all the stakeholders a nice second term and the remaining part of the year as we proceed with our studies. And may God bless you, give you journey mercies as the students travel back to our schools. Seboigo abasaye bakwanirwa na kuganirwa gutiga gutumika amarego yo gutindia ayo aranyare kubasariria amagima abo. Tuomba waepuke na matumizi ya madawa ya kulevya, watilie maanani masomo na kumcha Mungu, maana kupitia masomo na kumcha Mungu watakuwa watu manufaa katika jamii na familia zao katika. Ekero abana ba ukigo cyaka etamu ya kabere nigo baganirwe gukora umukia ase amasomo abo. Kingo reporteria igateseni bwanje tikende gikomike getembe kurwa sebungega ya kitutu cha Sauti County ya Kisii njenguruko Nyakundi Gabriel. Pia muno mulikyo ito Nyakundi togende pakase county ya Nyamira ase ensemo gete abamenyi be county ya Nyamira ba moiro koboko omuseneta Okongo omugeni asekeria ng'ani gabeire mutwe kumurekera nabo yokorusia magosa buteneri bwe serikali ya county ya Nyamira nsio mugavana Amos Nyaribo nigo bamuakeire chinkobi na kumuruselia gobi asekeri batebere buna nigo abeiro kurigereria muno county iyo na achigobeko mukia muno ekiagera nigo bokurumi bure igoro tunyorayo kuruwa somulikito Fatgad December. Ensemogete y'abamenyi ba Nyamira nigo besokia no gukwanira uburayi bwe county ya Nyamira hanene maega ya matuko abwangoiga igoro yokorutirana kwa mangana ati yo mugabana Nyaribo na boigo omoseneta bwe county eyo omoske Okongo omugeni yo gukumia ikeringa abantu ba Nyamira tugachora abantu bagutura ntubwato mo MCA ntubwato mo chumbe ntubwato mo seneta ntubwato mo gavana lakini watoiro bosoku paka tukumetinga nkieke tu akolete omuntu okuruku gavana no seneta igo bakali kuoma bono ntomatiko sena abana tu achorete konya bataraisa na kogende gasiri igo tutagete abana banta abamo intu ntoli koegeronde nganere tutagete igo tutagete gavana asike seneta igo tutagete seneta asike gavana ekero basikanire igo nali batusikete lakini ekero bakuomana igekorekana nga intu bachaete ngatu akolete gochorukube kurengana na barabo ebatebire umuchando uri Nyamira n'obukurumi obuo eserikali ye county ya Nyamira basinyirwe gusonsora kibasengire cyagete Nyamira agaiga 198 million cyagrigacha and livestock Senator board ya Nyaribo ngaki kibase kinga kichatumegete abangina mwali kibase mwakorete byasara bibe kibase ngire cyagete cyariko promote kiro cyito de town ya Nyamira cyarenge 115 million kibase kintoro asichete aiga se ito kikire kikiroro esti manero kitonjiro bwana karose neza kuburi ina magoso abakodye meremu Nyamira nigo bakuna kikibese kya pension scheme akarari tayiro webese ryogenda nerarai inka Nyaribo na kibese icyo tayigo kitoma go cyasara pension scheme igoti abana baitu bare Nyamira bamanyanga ki omuntu maminari taya bese nkiyali konyorase pension ekyanjya na koragendo yana kagendo aiga ebarorekanire kumwegerera omoseneta Okongo omugeni kubwatikana n'enjira eyo agokora emirimo yaye yo kumurika enjira kibesa kigotumika na kumugania agenderere gokorabo eryo gokonya county ya Nyamira kotebya abanyamira
buna omo senator tabwati goso no ene risinini egento gyo kabwate no komanya chwe siko national chigo chese county buna chaikese county chaikeira banyene ego se yaya ekera kubwate nya bese njira koraki tichiraika nabwa tabwene tukotebya abanyamira bono kotebya abanyamira nekebe chibese ikine kitwa chia tolentra na ki egento omo governor ore nyamira atatageti koigwa no kobwatigwa igoreye nibe korwa national gochesa banaiki yo kongo mogeni tena buno momura togoswa na tore buna bangi na korwa samaro togoswa na batete neine totigare tenganya omoga kanyalibo inchwase ebichichi byeito buna ntwa bangina tatebingi togokora ebintu nebingi bya bere bya kwamire se itogaiga ayebune gabana no tabwati amaiso tata koranje ayebieka kwa iro mogabana kwa ire seneta itekeroko buya monasa komwa na aye to agwancheire kenda buya tata gwesirasi kenda koremeremo kinko reporter ya Getembe korwase kinyore kiga kya Mosobeti ekyo kegotoka imeye ward ya Busamaro ebunge ya West Mugirange county ya Nyamira nche Fatigade Isemba. Togende paka sensemo ya Nyaribari Masaba asoyo ligetie kirogo ky'obujumbe ase constituency y'Umusikeben Mumanyi atebire buna bono mugusinere gusomu Nyaribari oisaneire koba umugavana nigo Mumanyi yo koletaro asikanisa chia PAG ase constituency yo ateba buna nabarabuo abubara Nyaribari nigo babwaze kinamba chisaine nabarabuo bagwente kuligerirwa n'umugusi Okisi County aposi baroko bw'obwensi na swetaine kama tabigwa saine kola wananchi ba Masimba ba Biputu ba Metembe akodele gasi arosel chipara muri chipasani ande county ya Lore na base segodogo ulitabana iyo nenge tabenta kodo pia mheshimiwa Mandugu Garaswede toto kwa mheshimiwa ya Nero Muchumbe asenya kiyeta Antomba Morama kanisa mambo ya maskani ano loko bwa wale saa tama zo ko nganabu askweleze ko kyobo baba alwa ni libo na ndo Nyaribari ndo badebi akazuyo ko twari ko kyobo baba kwa maana ya kwetu ndo bote na benye anda mverso nana bote kanisele ndu no lesi mara weka neka asenga boni naga basa ngabona matena ile kazi ya hona ne utacho hata bara yangu ile zikaza cha sendo cha sioti hata gra sioti yene ga Yesu na kama maparapo toigwana baka na yore ba kusaba no bete ba no le trisa no romo age brete go soyosu hata ipasa kimole kanisa yamo uchoba kwa mchanga tuzo kwa lega toko de kanisa pia kwa maana mama yaka pia na haroningani nje pia kana yeye ndio mmoja ngeli tukulia ndio mchanga niche na bana nibana ngake nyopera benge sini gorogana mate moma nete na lego ngale ngole na ino ngale chetini kwa kakona ni mwake kona tarudi tu hapa tena tutasonga na nini mbele kanisa yeye mbateri na pen Mumanyi no muntomuya na endele kwenyarekana mokole kutekelea na sawa sasa ni eka moko gendera no kusasima biyamona Women rep we county ya Nyamira Musubati Jerusha Mumanyi gusento goro buna bange bakomoroka nigatebere buna Nyamira nero yaisaneire gutwara omugava n'Umusubati Jerusha uyo oromo women rep ase tamu ya kabere nigatebere machinga kichekere bona bagusina babagwenze kuligereria abakungu akobachora se birogo bigoro leader yaito ya kabere yense nohara tukamanya gutwara omusiasi uri okogera na intu tukweto ngana intu abagusi ntubwate getari omwana oyo ino orwetega iga tari magetutu ino okoro kumigosi ogamba bana gakoi gwe serikali elinde tomotiga ntomubwatesia tomorende tomotuserere arete bintu
mugwete tumugwete sikabisa igo rero igo twachaga aseng'encho yogosaberu mono naende ntaete gwakambia mono Father lero gwaturandi buya naende kwamanya koba hard on us umaite siasa nere gochayasarie ebinto ebinge igo tutageteritanga nitorakora amagenderero siasa neche siasa tegocha n'abantu bane bari mwaru Nyamira nindo tinabange mura igano oseito integanya mumaete wasa mukamonya onyachwaya mukamanya babo abantu abange abari from a region ye nabo banganyete bagacha seito rogoro alia nzenko bogetutu wa masaba nandi banchorire kabere buno mukungu nabali barongo bwatera na tole buja ne round ye batabira mukungu naro gochikobe gabana Nyamira mogoja koigwa kara bantu bakona kukwana nga mukungu inorori matebine jeru santogoro nandi togoro ari tayare togoja togoro tokole meremo tubwaterane elinda bantu baito basuke motu ande ngake yimo ko kubikuro linde porwa saba kungu bamanye tokolende binto na saba senye mo basako tikacha beti oyo tebetu na bakoro kutebetu mwe kubunaba bangere binta kolira Murai bwa barabange ase bunge enene Musike Kimani Ichung'wa nigaburirie abagusi gwetanga korwa ase siasa cy'ubugesaku nigo boigo atebire buna abagusi nigo bare abantu baramo nabo igo bagendere kuyibwatisia eserikali na nigo baragendere konyora ebinoru. Mimi nafurahi sababu nyinyi jamii ya Omugusi, nyinyi ni watu wa bidii. Nyinyi ni watu ambao hujifanyia kazi na mumeweza kuishi kwa amani kona zote za Kenya. Ukienda Mandera utapata wafanyabiashara wa Kisii wako huko. Kweli si kweli? Uende hapa Kisumu Omugusi wako hawako. Ukija Kikuyu nina jamii Kikuyu town and environs hapo Kinoo. There are not less than 5,800 watu kutoka Kisii ambao tunaishi na wao Kikuyu. And they are all very hard-working people. Na bidii yenu ndio inafanya nchi yetu na uchumi ya Kenya yetu isonge mbele. And I want to commend you and thank you. La pili, nyinyi kama jamii ya Omugusi, nyinyi ni watu wakarimu, munakaribisha wageni, munaishi na wao vizuri, na la muhimu zaidi, nyinyi sio watu wa siasa za ukabila. Kweli si kweli? Mimi nakumbuka Mheshimiwa Naibu wa Rais, wakati Mwai Kibaki alisimama kiti cha urais, kura zilimiminwa kwa Kibaki kutoka Kisii. Wakati zilitangazwa tukauliza hiyo ni Nyeri ama ni Kisii? Sababu nyinyi ikifika kupiga kura munaangalia kazi na mambo ya mpango wa kazi ya kiongozi, sio kabila. Kweli si kweli jameni? Na niwapongeze na niwaulize kwa heshima, muliona hata sisi wakati tumeanza kuingizwa kwa siasa potovu, siasa za ukabila, siasa za kugawa maeneo, wengine wakasema wa Kisii ati kura yao ni kidogo, walikuwa nafanywa hivi, kura yenu ni kidogo hivi, share yenu ni kidogo. Tukasema liwe liwalo, jamii ya Wakisii na jamii zingine Kenya ni wa Kenya, ni walipa ushuru, wana haki ya maendeleo na kutumikiwa na serikali kama Wakenya wengine wote. Na ndio mliona tumesimama kidete, hata tukiwa viongozi kutoka Mlima Kenya. Tukasema hatutakubali mtu yeyote atutenganishe sisi na Wakenya wengine. Sababu kama jamii ya Omugusi, sisi jamii ya Mlima tumetapakaa Kenya na dunia mzima. Vile vile nitawaomba nyinyi tusikubali hata kidogo kiongozi ama viongozi yeyote atuletee siasa potovu za kutugawa. Tujumuike sisi wote. Ukiangalia hapa
Hawa viongozi wako hapa wote. Tuko milengo yote ya kisiasa. Mwancho muligereria orogoti urukuru wase umuraibu abarabangase bunge Kimani Ichung'wah no tugukurira mang'ana maiya gusikionga chinsainye chise chikachia bono mogoroba mbe mono sana sugusangana intukuru twachagete chinsa ibere goikabono kwa niaba yaba minto bonsi twabwatanira sensema ibimanyiriro Wilson Makori Havila Kariri kurua asensemeria yokoene kingachi kamera mbu yachire amone ensemeria TX yo minto Wilfred Matunda togote bangambia mona soko chora getembe television na nagote bigaiga no esox yikuru gekoro tugiatika robot kobia Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeito nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokie liso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibe babwate Dumrang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabonelia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kwabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kwabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo guchanye warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asobwango eduke yiga ya Ouru Superstores yego toka se nyumba ya Ouru Complex imiyumu chuyigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Eskuria Advent Hope yigo tukatinsa mujiri chamaliba nigo ekurwa amasomo asibirengo guchakira yense yani playgroup wika grade 6 aseskure yani go babwate obokoreri ao nabono mbabwate obokoreri ba boarding ngurwa bali obosombi yani transport system computer ko curriculum activities egati obokoreri bonde obonge nigo bagotoka tsinsa mujiri cha amaliba chimita 200 korasi bara ya Kisi Kligoris asamange bakere esimigwetera sechinamba chiabo 0728906780 gose 0722135335 Advent Hope School chinsamu chiricha amaliba anaura bikuburusubya bumano ayirira Sama leta kuruketa kiruncha
tukwira ribageri kwakira abaiburi ngambia muno mwabere mogotwa abana kuikira bona iga muno kwenda ase omotimo ko buna togochake tamu egocha basabira abaiburi motoretera abana omobagatigari tona mbogara make chibese togosaba ni chibese chinke chire pocket friendly. We are CBC compliant na abariganiri mwensi ase Advent Hope. Gusie bono na bukwegokia aso gusonja ETV ya uwanje Tiaga Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 033 egoki nimero ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuri miensi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia. Egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chemereka je Christmas amono guchingira ku mwaka muya iliwego kinemero yetu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 033 Getembe Television Network ekeonga kia Mwamogusi. Amasomo nanine obumanye na buborairire omwana okogendera asa matuko ali busio ne aye omwiburi kwabire gukuri Yesukuru asoraire omwana ayanyorera obumanye nanene w'ikikosi cy'amaboko murete Keroka Technical Training Institute elio aibunduse chikosi ao igaiga ntubwate chikosi bnabono elia ya Building and Civil Engineering asetokobundisa Building Technician level 5 na level 6, Civil Engineering level 6, Building Arts and Masonry level 4, Plumbing level 4 na level 5, Carpentry and Joinery level 4, Land Survey level 5 na boigona level 6 egatie chinde chinyinge kubundisa tore boigo ekosia Electrical and Electronics Engineering ase tokobundisa Electricity Installation, Electrical Engineering Power Option 5 and 6 na boigona Electrical Workshop ase ekosia Agriculture and Environment